Kajiran kesenjuk ke Nongsynshar Shnong ke beri unyau trap bat kirang bakul Yang Pyrshah ika anyo ke Khadc Autonomous Council ke belah penduk no ika board yang Shnong ki raj ki hima pergi elaka. Ia ka Khadc Autonomous District Council Regulation and Administration of Land Amendment Bill aja penri ulah menjul ka KHADC hak dol ba dangsian nak benta ban mang jaka lem jadi baduk bat ban telakam yang ia ka jingklun jaka ke spa hak jaka raj jaka hima jaka Shnong. Hendai ka weng no ya kenten ya slok bat ki Nongsynshar Shnong Nongsynshar hima kebadon hak kendon kenang bang council kamdon kam ya slok ki raj hima ilka hababu put ne selling ban ajaka syaki bre banduk hak jirang ke belong mentak sengi ladon lang do ustad anya di council ba robat jon khajari no bla batai Pynphai ya jingmut jong nika an berki kendon hak mat kenang ba Shnong habakran sikilat patai kebo haden ba wai ke jingrang uba rap el bla badai jinas ketri ka senjuk ki Nongsynshar Shnong ka beri nyau trap rengkat ki denlang uba Marco Makri usketri ke malai taung dolba uba banteli nari orang bak Shnong dengan hil sebat kiwei kirang bak Shnong ula ong balarai ban Pyrshah ia kena ke amendment bill aja prendu bala Dawa ban weng no ia ke jing penbena ni notification bat ban Pynphai Biang no ia ke bill u barap ula ong ba rai ban pentip ru syaki Shnong ki thau bat ki hima ban itelang bat on lek ajing tho syaulat ke jela bat komju syau mutang ba ke jela bat syau menteri ketenat district council affairs ya kene ka rai on ajing tho ru syau CM ka KHADC ubara ong baka senjukan omlet ya kren setia yau CM ke KHADC lada kim khot nama bergadep rai kram ya slok shua ya kinong Nongsynshar Shnong Nongsynshar raj Nongsynshar hima shua ban sim ya kejing penkela ya kan nikaan Sengi ni don lang senjuk ki rang bakur rungkat bakas senjuk ki Nongsynshar Shnong ka beri unyo tra ka rai ka bang ila sim ka longba ngin Pyrshah ya ka nika amendment bill arhajar arpunre ta penkong pat ngila sim ru ya ka rai bang dawa ba enweng no ya ka notification ban recall kebaar ban recall ya kebil ban tho syabaro ki Shnong ki thau rengkat bat ki hima bangin ya trailang bat ba ngindala biang nadong syadong ngin aru ka jing tho show governor ngin kendur governor ngin kendur minister DCA ini kendur yo chief minister jongka jela kacumi but ngin I copy ru ya kena resolution syai CM beton burom jomni kita ki rai ba ngisem tasni amendment dai propose amendment bala laong bala weng ya ka tu la pendot kami contain consultation iki stakeholders henry haba ikram pat IEM in charge yung am kamlong kumta tingin song thu kai kalong do kumno ti de kalong yem pat wan kan do pat la da kim khot nyem le mar ki shim ka rai krem khot krem konsol ini di sya kila de khot an ko ba konsol kalong ba menta tadi isu do ni usange ya ka persen ng governor nama kami kami kira ada jika di sini mentara palat jika steo ateo maka dia naru ka khatlai tadi no jadi kata konstan mentara kalong ba yang hapun sanye nu governor ban pensuhu au governor ban ai ka ya ka clarity halo jong ni bil ba governor unu ai ya ka persen ku jong ni asan ni bil ba kan long ka ai ba kan long ka ai di ni penduru ya minister jong di sini ba konstitusi igomdan mentaha sosial but pada kadang kejingkot nak kalian dong district council ni saya pet saya perkat bangin dei ada kadai ini kendu mereka bahakmat kadai bang pensanya kadawa ai kolong habaya dei bat katuk amendment ke clause 16 bala weng mo itu contain in consultation bat ki dorbar Shnong ki dorbar raj ki dorbar ri
mar kat kumba keren Ieng yang ba nakapor ayah keren ya kini ke isu nrai keren poi syai aslam nyingin Pyrshah iki rajong discounted ni don rekat haba yadai ban digitalize kini ban yada ya ke khendau ba siap ni don rekat ki nrai ban ongpat ba Nongsynshar ya ke consultation yang ki dorbar Shnong bat kumjur ki dorbar hima ki dorbar kata nimla ban pedang mar hadu menta mena lada pilih menta ke registration ke state government ke revenue department ki pensiong nong rim halor ke dulir halor ke pata mot ke dor jong ke jing soi kerteng jong rang ba Shnong ki dorbar Shnong kadon ke ikhtiar haka nrai kum kalong menta mot yangi mi so mot kan le ke discounted ni Pyrshah halor kata maria ke balak don balen bang kemat sa angtu kam don mar la pikran ya ka gadget notification ka bami how to snap kadai hakapor ba ulong ulat kejela setia malik pot but they halor ke tu close ba kimot ban wen ya kan dei kani fi gadget notification kadai live hotorek u benai leber jong kasnam ar hajar ar poa di hang ne kala syai kedar hang ne kini ki fixation of ceiling on right land holdings clause 16 kalau adon lupa kani nrai krempat pentrai kameka menta pinsuang ke kamlom kata ke kai gan jingmot yoki sundat nyemtek marlada yo ban ya shonglang ni ya perkhat ya mer jingmot lang daga jing songtho te kala ban poi sa ba nrai kum bakalong mata ni gimla ban puli ke jingmot perkhat ke jongki kiru kimla ban puli ke jingmot perkhat jongki pi nrai dah ka bay shonglang ke ya syakin ke jing keren mar ke jing tho kami kum to ke jing keren kami do moi te rumah kani ngindala ya shong perkhat sa kawi meeting ngin simera rai hangtang speaker kom kai bami kan kum ka yalam ka kam ka batai ka kam ka kut na hang ni kala kut Pyrshah ka ek reaction bami na kini kisni hadir mingila ka percaya kelai kiru kelai hakai ganong rim bangi Ieng bangi Pyrshah tingin pay kai ka jubak na kaliang ka jongki kata ki snotho maki mo nrai na kaliang ka jongi kila ka jing tmu ka jongki kala banlong du kumwai nrai bam yo banya karen banya shonglang banya merjing motlang ka jing tho kami du kumwai ka jing karen kami du kumwai hantah kan kami ini isu